Ichi ni Wero TV. Ino ni metha nteto ya Wero thaa ithatu inkugwate ugeni mbitagwa Christine Wanjeru monaniria wetu wa mathithio tuko mundi ni Purity Richard indi mbere kiri ntito itukubanganiritie Aisiramu kuga gutigia gukenera Eid Fitri ni goro ya uturu Asiasema pia ni kugwata mbaru Felicity Biriri ta mubunge wa Ntuaka Meru. Asiasema dhara kanithi kuendekithia kithure kiendekia tuweka munini wa Ruto. Muntu umwe gukwa na mange gutigwa na ndingango mutinoni wa barabara Kangaru. Tukiambiria muthinyo mundiri ntukia ukungwira Eid Fitri seneta wa county ya Meru tawe mithikari nturi na uro guchwa gitika gavana Meru mena munini wa Werinda Kiome na Kathuri Murungi uri kuruwira gitigi seneta ni magwatanirite na Aisiramu mama nikenda gukenera ntuku ino na Aisiramu enge Mariane Asomaria mariuga ni atenge ni thirikari na tiene nkere ibande na mari aciarirwa Meru kuruki mariuga ni makore thina muno kuma thoko ya Mira ekubingwa na Moisiramu kuma Meru makiwa gutina gya gukenera nuntu wa goro ya uturu. Dennis Mugendi na gutariria Irintu kuinene ya Islamu nthiguruni onthe ukungwira mambura ja Eid al-Fitri kirintu kwithatu tasio Shawwal mweri ni jua 10 kiri kalenda yao mambura ja kuonania kuthiri Ramadhan yani mweri jwa 9 kiri kalenda yao ya Kiislamu juria basi ataga kuria takusa na kuthithia maromba tajota lawe kuri kana kuguriro kwa mbere kwa Qur'an kiri kiroria wao Muhammad tukuire muthari na jujumiraga iguru ria mikindu Tajupa nama kauntini ya Meru ni bakungwiririte na njira mwanya mushini o maua arekinya mururi ngavana mithikari nturi wa seneta Kathuri Murungi na atongiria bangi bagwatanirite na bo bagwirirwa ona kinya ko bathi gonku ya into bya kuria Ilomba tario salat lili isusibiri tabio rakat bathithitie omia muskiti takawithire kamambura mbere ya mwingi ya njamahat kurina takbas ukiria njara bakiugaga Allahu Akbar yani Murungu niwe munene mabataro jao baliuga nibo balirurijo rwa Asomali kwathurwa igitenelea kwe oibandi bakira gwati akari tio ubashiariri gicione giki Bato waria na kana Musomale bo babu bisie kuteya wa ibande
kutewa itebo tuetarua eto kolamba mheshimiwa onde mwaria to mami okwa mami musiari. Sisi wakati inakuja maua miaka 35 mheshimiwa, wewe ni Mero, sisi ni Mero, hakuna tofauti Bobani na Mero. Takuomba sisi kitambulisho, watoto wetu ana haki kwa nini? Mantu na jo asiasa baba baugite bakabatungatira batonya itine. Ni aibu, ni makosa kusikia watoto wetu wamezaliwa maua hapa, wamesomea maua hapa, ate wao hawana vipande na hawezi tambuliwa na serikali hii. Katiba yasema ukizaliwa pahali popote hapa Kenya basi wewe ni Mkenya kwa njia ya kuzaliwa. Ukizaliwa na mzazi ambaye ni Mkenya, hata wewe ni mmoja, basi wewe ni Mkenya. Sasa hii story ingine hatuielewi. Ni makosa, nimesikia maombi yenu, tutaipigania. Wale watoto wote hawa ni Wameru, si wa Somali. Hawa wote ni Wameru. Kwa hivyo Wameru na hawana ID, hiyo ni makosa kubwa. Kwa hivyo mimi nitapigana vile tutaweza kupata ID. Mde candidate wa Jubilee ndene Gembe South twakigiza tukuwatanithia antu betu kenda tomba kwiringanira na tomba kuwatanira ke Islamu ke antu betu Islamu tango bwera tu yamwe ndenda tuwatanire kenda tomba kinyatu etete. Hakuna vile Wasomali watakuwa wanatishwa wakiwa maua, kwa sababu ndio wamefanya uchumi wetu wa maua uinuke. Bali abiashara bane na bamira bali ugathina ya kuagia thoko nyume ya Somalia kuingwa ningi ibaindigite. Lazima tuseme ile kitu iko kwa roho yetu, na hiyo kitu ni kitu imetuumiza. Kila mwaka we are voting hadi MCS baka governor baka president, lakini hatuna mtu anatutetea. Kama nyinyi ni kiongozi na mnataka mtuongoze sisi, mtatuletea nini? Ni siku gani miraa itabata soko na itaenda kila mahali? Mantulintu bameneretie thirikari ya Uhuru Kenyatta na inya yonthe ona kinya ya kaunti ya Meru. Mnalia ya kwamba biashara yenu wa Somali ambao naheshimu na wengine wale wa Meru wanafanya biashara ya miraa. Miraa yenu ilifungwa na ikaisha ili tuweze kuendelea kuwa maskini. Nani amefunga miraa? Si ni Uhuru Kenyatta? Ile serikali imeongozwa na nani? Tumwambie ukweli ama tumdanganye? Tuambie Uhuru ukweli ama tumdanganye? Wacha makasiriko. Ambia Wakenya ukweli ya kwamba wamefilisika, wameumia wakati wa utawala wako, na kitu cha maana cha mwisho kabisa cha maana ni kuhakikisha soko ya miraa imerundi ili watu wetu waweze kupata pesa na waweze kunufaisha. Sisi tunasema ili tuweze kufanya ile maneno yote ambaye governor ameweza kuongea, lazima tumshike mkono na lazima tumpatie kura zetu. Mushini omutindo anaku Aisilamu batatu wa nyuma gukungwira mambura jaja ja in na nkoroki nya kwathira iria ciojurite nkorone ciao kweyie mambura jaja na nthiguru ya Kenya. Tukumba kuswali idi bwega miskitine yonde nyonto rwali kukuraga nande batusomba weta kuswali kenine na kima tuja uchumi na matuja murungu mantu mwanya matuja kidunia tutije kaira manani sana tukaira matuja murungu manani sana idie tore thaite guthinja lakini tuchataira tukathinja kuringana na mukora yukari lakini kuringana na ora uchumbo twikitie bo tuinyiritie kinya pengine ora muntu aruga ochuburi jire no ataura arugemwa agetaga ni bakai lakini nuntu thirikari nio pengine inya ora bategera Islamu tutirona rutero mona rura rungi bakiomba tutegera. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o maua, kaunti ya Meru. Amemba makia magia pia News of the Menti ni manirete Felicity Biriri ta uria makagwa tambaru yetenikia mbunge wa antu wa Kameru macho kamendekithie pitagatira umunya atuke munini wa Raila Odinga kiregete kia urais kidurano ni kinene kigicite Mutugi Karen agutariria.
Muthenya Jonaru akiama ba PNU aja Southimenti ni bethirite na ikaro taunini ya Nkubu na aria muoroto jojo ukari kugwata mbaru Felicity Nkirote biriri uria rungi na kiama kia Mbais kurwa giti kia mubunge wa Ikuru na bakiaria ni baugite bari kiama kia PNU bakamugwata mbaru Monkande bene bakiuga bari na wirigiro bunene na utongeria bwawe tujite aja ikenda tueja na support yetu ki mheshimiwa Mbiriri batuja kiama gia PNU tuga turi nyumewe na sababu ira turi nyumewe batu kiama gia PNU tutena candidate na ndike tumtuko support mheshimiwa Mbiriri na kuringana na rwaria rwawe na manifesto batu turi atongeria tukuona gutungi ukugwira kwithwa ari representative wetu wa women rep in Meru County tiga mware Mbiriri nontwa nae na kithomo gia kung'ana ena qualities ira cionthe mutongerie endaga na batio turi antu ba Southimenti tugwitikiria kumusupport nikenda agakuria Meru nontu imutongeria ote kwathurana wa kiuna mugongo kinya kiama kiria Madam Felicity arungami nakio kindene muungano juju Azimio kwa utwinde maga tugwatanirite twinde tukiugi tugu support kani tukuona Felicity Mbiriri agirite kwithira kewa gitikiu na mbuge ibwega sana kiribo nontu bakwithira bakua bena witikio na iba kuona kwina wirigiro utongeriene bwakwa ndatwika mbunge omwekuru o Meru County. Nkuruki atongiria baba ni baugite bagwitikania ta gicigo mbunge ya Southimenti bakathikira mutongeri wonde urokeja kuromba kura na uria bakona niwe wagirite niwe bakathura gutina andu akana gacha kinyeriku Southimenti tuketha tugikaribishaga anto bondema bakeja bakende sera ciao tukabathikeria na mutongeri uria tukuona nagirite kuringirwa kura ou tukamwa support ira yagirite tuthirikere ni sera cio anto bageta kuruma bangi bageta gutusi bangi nontu yutio sera iuge ne atia ukathithia na ne atia othithia na how will you do it tekua ukathithia no mangoto ni nangi na rothithia na kenda tumenya ati ukaomba muthia buru batorirwe kuringira minister urimi Peter Gatera Munyandebe yawe kuthurwa ari munini wa Raila Odinga kurira giti kia mutongirio mugongo bando no tukwenderea kuga mtoria tukuona abatere kwa giti kiu ne CS wetu Peter Munya la ingo yetu Meru itu supportete barabangi muno itarira ya na itukuga kinya batwe itwewe kanya ga gutuika running mate kana deputy president o Kenya nontu bakwithira Peter Munya natwikite governor natwikite waziri na itukuona ena qualities cio tongeria kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge ya Southimenti nkiripotera nteto cia weru riakwa riitwa ni Mutugi Kare. Kagitanio kau gikundi kimwe gia siasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi mama kugwata mbaru kithure kindiki onamo nimendikithite kindiki atwike munini wa rais wa Ruto itigarite ntuko inini ya Ruiri iticia urais magweta anini mao mweri o uyu Muthiru Muriuki na gutubacio ikibinya athingati Bakari Nkaremi kuma wandi chogoria kaunti ya Tharaka Nithi urora chwa giteke MCA ukurukira tikiti ya UDA muthenya uria narua ibatirimene mukawe na jumonde na kaunti ya Meru araba ugitebo bagetha bakigwata mbaru kama ke UDA ona ginya getha mutona racindirwe bagikira muno kithure kindiki kwithwa kithure munino mutongirio mugongo irutero Kenya Kwanza na nitugwatirite muno kiamani kia Ruto na twagwa tutiumao no ntunati nitukumenya kindiki wetu mwana wetu eo nikyo tumitukuinyiriria na tutonye matulani na nitukulomba deputy president nontu no tulieta kudule president wetu atukonsidere mwana wetu taweke dulu wa kindiki nontu nitumwendete na nituonete batulite baumene nyuma nawe kumarira amberia safari ino ya guswa gitiki ya president kindiki atana mutiganiria akujaga nawe obura gugekale gujaga mo nawe atana mutiganiria ngo yetu nuturaithiritie na national government lilia deputy president ya gatuka president anenkere Professor Kithure Kindiki gitikia deputy president na ninkumenya tugatete kautu ichogoria won anaswa Tharaka Nithi county na twengienda muno our deputy president William Ruto kutuika no atwe chance ya kwethwa agituthuragira kana kiama kia Kenya Kwanza coalition ya Kenya Kwanza igitujukagiria Kithure Kindiki
as a running mate wa deputy president. Kyo gitumi berutaniritie kuthi mashinani na guswira kiama kia UDA kura nontu niba kumenya benefits iria benajio na bena mwana wao umbere na Masai niba nenkeretwe mtu wetu wa Saitoti deputy president and the community nene muno koguo nitugwitikio nati Tharaka Nithi county tutethwo tukoceretwe tunenkeretwe kindikita deputy president nontu nitwije ni capable na ni athiete ngazi jonde ikwenda na nikenda kuringithia ngwatano riji bugo baketa na mbere kurombera William Ruto kura ndene Tharaka Nithi na makugwata Muthomi Njuki kiri kucoka kairi kitine kiao kia ngavana na tukauga ati kagita gaka ni gakinyite karia gakuraithiria wira ore murute na tutikumakania imakania ile jeku ngavana wetu ule kuvai gitigi na kiama kia UDA this time round na tukiugaga Muthomi no tukuthurana ntu wira uria rutite thiini wa Tharaka Nithi county guti ungi tutikumba gukompia no ona wa former governor tutumba gukompia hata kidogo koguo no tukua riu ni metho na indino ni kwenda kubera baumire baringe kura nontu bakarega kumira kuringa kura tugasindithia mtu wetu uria twendete muno Ruto koguo ndienda ona timu ino ya tuthi tukiunjagia antu baumire tariki 9 baringe kura kenda Tharaka Nithi county yonde yomba kumira yonde ira kura ira tuiraga ria ringi tumba kunenkera Ruto giti nontu Tharaka Nithi county ni hasla county. Ingiripotera Uru TV Beta Muthuri Muriuki. Akari na aruti biashara ma Igembe mamekaraga na kuruta wira taunini ya Isiolo nimesite bamwe na kurutha gikundi kiria magwita mu Igembe Omuiro Foundation iri njira ya gutitera mathina mao mariugamo maturaga mbebo ni kirutongoria wa Isiolo na mationaga muntu wa gutetera biashara ya mira taunini ino mawira kirigia na ndeto tariria. Akari wa mwena biashara bamwirigo jwa Igembe bara bakaragana kuringa biashara ciao kaunti ya Isiolo ni bejete amwe na ngwataniro inene na kuthurana amwe rungu rwa gikundi kia Mwembe Omuiro na kwireba nikenda bakomba gwitetera bari amwe. Unity yetu ni nyumba yetu ira nini ya Igembe Omuiro kinya kwenu mutie abaurira bwetete gusemana je bwinde para na bara kura muntu ne tata na bake na bake betata bakaileba aratu kutekarau oibwende ni ngileba yetu Igembe Omuiro. Notice ile tuona in terms of representation Mwembe nyuma sana na utena Mwembe represented noko na mteko alibozo kuna kampani ya mabora boyo na okia kwalide kinya strip ya Igembe era yankanite na Isiolo ikwanto baraba inji bora wa zaidi tukia kuibanga twakuruke MP Momeo irrespective of which subtract we will be secure. Kusema kweli, we will be secure. So, what brought tukabwidhi mbere ituwatanire. Hate Mwembe Omuiro aterero akiononeta njukaranga ringi. Kyo kintu kwenda ntuba menyana ikyo gitumite twika kiathoki nikenda tubumenyeria tweku. Kuringana na akari baba ni ati ni berukiria nene ni atongere ba kaunti iu na ara kimera kia mirakira baingi bao bendagia giteja wa giteo kurega kwe otonya twangugi o amwe na meru kuringika nene ni wagibao karia kaitene karia gacagaca ya umira kaunti ine iu. Kitambulisho kia Mwembe ni miraa biashara miraa Isiolo itukwenda kwenda twena thoko ya miraa amwe na thoko ile ingi twena thoko na mtakomia eta thoko neu tokwera iri antu fulani niyo tukomba kuendelea miraa kana niyo tukomba kuria miraa babati kuigwa Mwembe imbi atarajiete kuma kibo kana nataloi wo wa ukuma we MCA re imbi Embe rutarajia kuma ke uone mbibi utomato trimana twetia kijietu kinya nafasi ya kuera kana kuyukia sesire yukajui nafasi na mochara arimobeto ba isindi ndo talera nkirukie banana by qualified bena nya diploma na batona kibarua Isiolo kuoleria thoko ya Isiolo Mwembe endaire miranja na kiri ya ushuru ki county government of Isiolo mantu yau itukwenda ya kinyamuthia from today
So na bia toma ya kinyamuthia, it is our unity kana ngwatanire tu ira twambirite ni orwari Nkurukine batekanirite na mugambo yo moja antigiri ati batetikire kwathura ni siasa bakiobo bakaibanga na kuringira kura murengo wa mwena atongere baraba kona bakaba kuna bare Mwembe o Mwiru. Naweza tenganisha watu ni kitu inaitwa siasa. Sisi ni jamii wa Meru. Mtu ataenda kwa pale ile sera yake atafurahia sera zake. Msikosane kwa ajili ya mirengo. Wenda si tuko hapa si sote, hatuko mrengo moja si ndio? Kwa viongozi tuzwe baraba kaomba